Arebono arureta kwa leaning. Yes, already have you been to Jesus? Oh yes. Yes, ama umekuwa wapi? Yes, umekuwa kwa wapi? Tagataga. Have you been to Jesus? Ama umekuwa kwa hawa ambao nilikuambia wanakuambia ukalie juu ya tortoise. Yes. Ze kombe. Fika kwake anakuambia ikalira hau. Na ni nguru. Ukawa guria eiga na wari to homo. Kana kagaria guthonga kaigua Kero kirathie. Kero kirathie. We ikarira hau no horori. Basi ogakirwo nguru yo ina miaka 330. 330,000. 330 years. Ni hoteithia vision ile uri urenda. Have you been to Jesus? Ama umekuwa kwa watu ambao wanakuambia uende ulete kuku ambaye ni mweupe pepepe rangi moja na anakuambia ulete makucha ya nyanya yako. Okay, gira na keuta ate uthio time chocho ajua kikata kile gadwara oe ukotendo ndo ichoka icio ukana cio na ni guteithika ni ugwekata no macio makumite thutha macio ni ndirona ugu ati mbeca itiranyita moko ati kanyuko mundu witagwo Wangui. My sister. Kanyuko mundu witagwo Wangui. Yeah, that's good. Kwa ndiramuona agicicio-ini. Ndamuna ona nikumenya ati ni uroka. Andamenyete ira ndakuona ta agicicio-ini. Ikarira nguru yo wega. Thire guthondekwo ni tondu ati wathukuma haria wandikwo wira kana kawira karia wambiriria mbeca itinyitaga moko mbeca itinyitaga moko koguo no nginya korwo cio niwo guthiiriria na mundu agwira by the way ndirakuonete uira ugikatia ugiuka ndirakuonete ni ngui ona taruhe mundu ndirona oroka uretwo Joshua ndrona agiuka ndamuna agicicio-ini na akuria kana ni urona na ni aroririria kwa ndagitari na uri kwa ndagitari na ndiramuona we ni uramuona ndiramuona ukero basi kuwa na imani nginya mwicho kega ndiramuona Tipo guaja na mana moja masa 27 na the dipo guaja Aderibo waja. Asio. Namajera idero. Asa. Have you been to Jesus? Wana go modo gweto Paul Mwai. Arage kule ama umekuwa kwa wao wengine kwa sababu kama hujakuwa kwa Yesu Kristo basi swali ni umekuwa wapi? Eni. Nikuri asio meteketio muno. Na no gukire agireu. Wakorwo ati we ndwiteketie na Kristo muno witeketie na muhunjia wako. Weno wokwiraga kiria uciona ati ronira mathina maku yes ronira ki mathina maku ndwitikitie in Christ asa witikitie in that preacher ucio no ukumetie idol worship ugatwaraga mate mathina maku mothe tworagira mutungatiri wanyu ona nduhoyaga we akwiraga reke tuhoye we ndwikaga atia nduhoyaga we nduhoya nduri kindu gitagwo na personal relationship yes na ngai we mwene nduri kogo maundu maku mothe mathina maku mothe utwaragira muhunjia agakwira reke twike atia reke tuhoye aicoka kwa ningi mundu ni athiaga agithia moko matheri nduke gitonya moko matheri thi kwi muhunjia kumwira mathina maku ningi wi moko matheri niguo henda ningi ugakinyita kaburi karia kanoru ona he mundu endetie kia agatwarira mutungatiri endirie kia makiria na mutungatiri and after that yes after the awakening the preacher stopped taking her calls. Yes. Nakwanga vile. So have you been to Jesus? Uboreta kwa leaning romo do gweto Paul Mwai. Ndiye kana